hlanganani magaza. Loko mi nga hlangani, you will perish. If you are not together, you will be no more. I invoke the spirit of Soshangana. I call upon the spirit of Mawewe. I raise vutlhari bya Mzila. Ni ri wena nghunghunyani, pfuka u ta hi komba ndlela. I want to provoke the spirit of Samora Machel. I want to call upon the spirit of Eduardo Monana. Hi kombiseni ndlela. Vutlhari bya Hudson Ntsanwisi. The vision of Adolf Tinduza Minga. I call upon you, tinhena ta Gaza, tinhena ta Machangana, who will come and lead us into unity. Hi kombiseni ndlela of unity and strength, the way it was when you were leading us. Yeri vatukulu va Gwambe na Dzava, swihluke swa nghunghunyana, mi nga wi mapa. Hi ku siku ra ha ta fika laha hi nga ta hlangana as rixaka ra Machangana. I look forward to that. I will work. Mina leswaku one day ku tshamiwa a hubyeni ya Machangana, ku ri na hosi ya Machangana.